Yeah, proper. Mana ku fambeni la no veta no eish. Ni hleketa mhaka le a yi ri kona man, ngopfu ka Facebook mi kuma ku vanhu va tshama va kha va ni tagga ka some videos or va ni sendela which is related to the performances. Yeah, so leswi nga ta swi vula la ka Master Tiller I ku a mi nge ni voni kha ni vulavula swa ti-performances swa vo Mr Post na vo Benny Mayengani. The reason for that is because ni twi na ku swi nga hetelela swi ni onherini la ka channel vanhu va twi na ku maybe I'm just biased or something. Why ni vula tano because swi komba na ku na artist yin'we leyi hi xitalo yi blue tick-waka vanhu kumanyana leyin'wana a swi talangi yi blue tick-iwa hi leswi ni nga ta swi vula sweswo hi leswi ni nga swi notisa sweswo ku leyin'wana swi tele ku ngopfu ku yi blue tick-wa then leyin'wana a swi talanga so mo swi loko sweswo swi va kha swi onhela mina sweswo hi ku a swi balanced ka that case a swi fana loko hi ve hi kha hi khavhara some bad news and good news because a swi tiva ku swi nge endleki ku ta ze ku va na balance somewhere na swi tiva sweswo swi va kha swi rotate that way vanhu van'we va pfaka ku ni favor ngopfu Benny or Mr Post mara swa antswa sweswo swi va laha swi va ku swi ri problem hi loko mi kuma ku swi hala ka ti-performances ku ta ku ri karhi kha ku affectiwa ka munhu wun'we hi xitalo hi ku munhu waloyo loyi vanhu vo tala hi xitalo va va kha ni sendela yena ni ti-video ta yena ma yi kuma yana mhaka leyi a yi bene na pause nyana as we pass here. So that's the actually issue leyi ni nga ku hlangana na yona sweswiwa ma ni kuma yana mhaka a yi bene na pause nyana. Yeah, so I hope yi twarini mhaka leyi it's as clear as it is. Ni nge swi koti ku va ni continue ni vulavula hi ti-performances because swi ta endla hina ku ni biased ma yi kuma musi mhaka leyi hopefully ni ta ni kha ni twiseka sweswo it's the way to protect my channel. Hawa se hi fikeni ka 2 minutes a ka ha na neti yona hala na hala mhaka yi clear. Yeah, loko ri amukeza mi sika banda kombela mi tika subscribe.